Yes, ola Kitara TV webale muno kutuhonderaho na halokali abanyakuli aheru ya Uganda bali mu Uganda inywe nakwani kwenda kwa nyimba tangira ani nikiza mbara mukiomba government muirirwe muta mwebale muno grand government gwa gwanze kuba no tuhondeke inakora inakuba no likinga page yetu ya Kitara TV and of course oborabora YouTube osobora kuba no subscribing onyige nomige na kade so that every post itukora osobora kuba no tunga notification osobora kuba noruka bango noraga notura ato butusimbire nteka nzeno rubazo icyo inakora mentioning omuntu ogamanta kusora kuba na nyimiro rubazo runo akusura kuba natunga mu rubazo runo nteka nzeno nyenda kuba kuretera omuntu aino muntu ekintu kyakozero aino muntu halala bire nosora kuba no mwegera nuko kuranti ndeta abantu bawe baganza aba business people abanyamawule abaine bintu ibakozero soro kuba no bigiraho yesenteka njorubazo ninyogira sicyo muhendo of course muri santa mwe bamuntu bako amoti nomugenyi wange bakumweta Alex. Yes sir. Alex ono abantu abakusinga musakuba mumanyire musakuba mutamumanyire kino kwenda tumumanye Alex amazira akasumi ali munywani wange nyaga akamutozeho abantu basakurora sikiro kino oli kino kyoli bati batamanyire halora bire until omuntu ngira kubagamba ohiriho omuntu ikalire nawe akakunyumiza harara bire osake nge byarabire sagama nti awa kamara abakawa harabire so until bakunyumiza agamba nkaba kino na kino nuko kusura kuba no mukenya agamba kamurete Alex webale mwana we webale muno ekiyo kubanza ntakabalize ikintu kiyona kugonza kusima you are one of the few young journalists in the greater western Uganda aba kugezaho kugenda na omulembe media gwe kugenderaho biro bino the digitalization of media, digital media content creation you are doing well kiyo muhendo wokorora kiro kino after some years ujja kusanga kujja kwikaza hano oyina kubanza kumusasura sente ezitali hansi zenkutekereza and that's where the world is going and it's good nyobo mbani nkorora mkoko pambana kufuna content ningamba kulemera katugendera aho with the time ojja kusanga tuina kiyo muhendo niwe na spare heading kintu kinu kya digital content creation webali mundo damuki aba kutonda kugonza kuramuki aho abanyakuli ha Kitara TV kandi nkusaba ngo one day Kitara TV ere kukimwa kwa TV zaitu hano bunyoro zona ziremerwe tube na Kitara TV program zona buli kimu kiona none kiraba nkugonza kubaramuki aho mubale kugonza kiyo muhendo mubale kugonza content ye kandi mubale kumusagika kiyo muhendo nyowe amabara gangi mbaye mbagambira bana abantu nyomanyire Alex nebi kali nebi manyire byo tinkwenda kubikora yes yes kuba notunyumiza omulingo oizire kuba kino kyoli omazire kuturamukiya uyiwo nyowe ibara lyange ndi Alex tumuhimbise agogali mabara ga rukiga runyankole Alex tumuhimbise baitu mu rugendo rwange rwa media nkizire kozesa ibara lya Alexander Tumu Papa Conrad Alexander Tumu ati nkasara tumuhimbise nkalisara yasigara liri Tumu nawo bokubaza ibara Tumu kusanga nonywana mu basoga mu banyoro buli bukaba kubaza Tumu Tumu is like likukora hona then Alex nyayongero the Alexander ati nilyo bakizire no kumanya ha radio Alexander Tumu then her Facebook nyongeraho Papa Conrad just my first son Conrad then nyatekaho Papa Conrad hata abantu bobaza ibara Alex tumuhimbisa bali manyere nibo bakoragana na nyowe mu mirimo yo kuhandika mahure baitu ahero ku mu ha radio na nambere nkira kurubatira bamanyere Alexander Tumu so bokujja kakumiro kagamba Alex tumuhimbisa you are lost tibakukenga oba kagado wanka ugamba Alexander Tumu mutuna ayangwa kulyetegereza obuzale bwawo nyowe nkazalirwa omukichwe kabaketa Nyamirembe Bwikara sub county Buyaga constituency obwiro obo ekyali Kibali actually tukatuli na Hoima mu 1990
either tukaba tuli mu transition yokuruga hoima bagetaga kuno bagetaga hoima kid style I don't even remember very well right to amanyaga bagetaga buyaga bakiraga kugeta buyaga oba niyo yali oba is it south oba I don't remember very well baitu obwiro bo bagetaga buyikara biro bineta ha Nyakarongo sub county Mukagade district Buyaga West constituency ninzarwa omusayija oba kweta Enos Kanyarwanga then tininye bana abagamba abayizire buli babetaga bafuruki badde rotate scheme yeah no it is okay bafuruki because isenyowe Enos Kanyarwanga kugenda kuija buyikara na isenkuru nyowe David Mihambo mwaka gwa 1979 bakabanza kwikara hoima uwirobo kikube actually kaboya mu kichanga kuruga 1979 around there nibo barugayo bagenda buyikara in current Nyakarongo sub county Kagade district bakarugiranga kujja kuno kichanga na kuruga kuija kichanga 1979 bakaruga mu kyaro bakita Kihembe obwiro bwe bagetaga Kigezi kabale Kigezi hati biro binu eri Kihembe Kanungu district either Chihi sub county baitu eri biro binu bageta Kanungu district hati they had to migrate Mpora mbabo barabamu baije hoima bansobora bakasanga enkerebe nyingi muno mu kichanga abaho genkerebe nyingi muno bajja batemburaho batemburaho kandi ati okujuka abafuruki bayira oli yahonderago wo Ruganda nti mwene waita agenzere nti namuterera kuno ali akabanja ali itaka ija hati nabo nuko bagenzere baitu nyo nkazalirwa kuno Bunyoro ati we kuzara mu kichanga bakabafurukireyo barugireyo ira insanju na mwenda bakabarugireyo ira na 1990 nyoni nzarwa around June 24th already tukaba tuli ati bagarukire kuno Buyaga Buyikara sub county after few days or few years ne Bakibale district okabanka because obusumi obonyiri bokunyumya aho tukodde myaka 12 nezinga ha no hayizire ebya kabalega wazi okaba victim no actually by 12 mu 1992 aho nibo hatandikire kuba mensongezo kabalega bata ngira zitabe mu gureta Kibale yona zikaba mukachweka kamuka aba Kiryanga some yoko side current Buyaga East nimo byabayire buganga izikunuka either kakindo but on a small scale abantu batekereza ngo ikaba kintu kyamani muno it was just skirmishes a few individuals but of course wirobo hali muna politics you remember yeah ebintu byabafuruki ebyo bikira kwijja omukasumi ka polipo either haroho ayisimbireho nagonza kozese kade yo kurabaho budani nyijuka it could be currently as prime minister nabanja and omukazi ondi bamutaga mebo bakaine something ebintu actually skirmishes ezo za the tribal skirmishes zikakira kuletwa omusayija omukiga yara yesimbireho bwirobo kandi akabalira karuru kayingi muno bamwetaga Fred Rulemera then amazire kulya omunyoro kaswa kongo yitwa bamwetaga omugenzi Sekitole Kosali alinzarwa ya Kasambya okakumiro kandi Rulemera akaba naruga kuno mu Buyaga current Buyaga actually Buyaga West side za muhora ubunanta nteberwe but I remember very well President Buyataire mu Munsonga they had to reconcile Mpora they brought our Mugurusi George William Namyaka retired teacher by then LC5 yes yakoro mulimo on an interim basis nkacha person LC5 ibiri na mukaga actually twamukoma twamongera karuru abantu bona ibiri 11 kwikabu yahumire ibiri 16 around there and niho kurura tribal talks ezo zakora zakangira uzikaho it was just because of politics now Buyikara bakuzara okusoma ukasomera around aho now kusoma Buyikara batuzaire emzaro itazaliro meka banzaro ekinaku
Not actually not masege murunyoro bageta masege. Obusege nibo obusege it is over extreme poverty. Masege rukebe runkupe kuba mu mbere yo yakabakuli otayina mulingo gona baitu ninyo umwana abanza by the way mu mama hamuna tata. Masa bakajja bakyali basigazi of course yes mama wange bakamuswera chienda na muendelea ikuwa kinana na muenda area ikuwao. She was about over 17. I don't she told me she was about 17. Isenyona wakabali mu myaka 2 na asalemba aho na akore mirimo yo kuhimba embao. And now rukumi rwenda kienda na musanju. President Museveni obo yatandikire program ya UPE oka government katandika UPE 1997 niwo nintandika P1 rukumi rwenda kienda na musanju. I think I was about to 7 years 7 or 6 between 6 and 7 years natandika P1 Katalemwa primary school. Karwa baitu biro bino government tikafa ukali ino kugwa Katalemo isomerero isenyona one yasomeire yakoma mukia mukaga hati undandika P1 that is 97 98 99 twatungamo kutalibanizwa ADF umanyire kichweka kinu the greater Kibale actually na part of the greater Hoima obunkuba ni Manyisa the current Kikuve district kuli Kyangwali akabame kizibu kyabaye kera ba ADF twatalibanizwa muno bata nyapushinga. Now around 2001 obungire mukia katano bazaire bange bafuruka baruga bwikara bagenda mu kichweke kindi kibakweta Rugashali. Rugashali na yeri mu Buyaga West baitu bokubomanyire Kyangwali nambera ali bukinda nambera abakampu nguse obukisaru kyanguse nikyo kibaganizamu Rugashali hamu na Kyangwali. Actually just recently ndobonkengira romando gwa haizi urabire Kyangwali kujya Rugashali buka saziro karaba kabuya kagwa Kyangwali uja kichweka bakita bukinda no yambuka no genda Rugashali no genda Kagadi. So ibire nagomu bazaire bange bafuruka P5 ndi mu P5 na bajoyininga natandika kusomeka ya mukaga from Rugashali primary school. Mbona masomero ga UPE Rugashali primary school baite kenkweberwe ngo mukutandika kwange kusoma mukama kaba mpaire kisembo primary school nire isomero riri mukasenta ka Rugashali ruga mukasenta ano aro secondary ruguru then ha mukono guno aroho primary hamihande ebiri arogu kugenda Kyangwali na guno gukugenda. I think you even did a story there ngusei nambera ali waterfalls around it oko nanka oko karuna something yes amihanda ha no hali Rugashali primary school. So meni kugambangu mukusoma kwange nukuraba mu masomero ga government mukama kabampaire kisembo kyokora kurungi mu kirasi performance yabage performance actually nyuti nyagurukaga abana babiri abako banza mu kirasi oba master mubi oba murungi abana babaga bangi mu kirasi kandi chikumi these days bakatanika kusaba manya ibizo kusente mbobi abaga bita using. I remember by the time we started the P1 1997 but sabaga siringi rukaga or PTA Parents Teachers Association urundi oba foundation fee niko bagetaga baite sente zoti manyiro bazakoraga mulimo ke baite twazisasura yoga haisomero bo bazaire bandi bazisobora rukaga zasobokaga obwirobo. Now kuruga obwirobo ekizibu kikaija of course P1 ngimazire P5 nagenda mu P6 Rugashali. It was a new school. Rugashara wakababe gesa barungi. By the way obwirobo amasomero ga UPE gasomesaga around 2000 zoom tusoma na bana bakajoininga muno UPE muno by the time akwa mu 2022 n'ebiroma abana babaga bayingi haisomero amasomero ga private gakaba gatakakanyire kandi nagabayiro wati nkakagadi twali twini isomero lya Zika Foundation
zi good hope zaijaho mu maisawo ugana amasomero agande ga mani ga private gaija mu biro bino nishara amasomero ga government nigo gasinga go aha hati tumazire kufuruka kyo muhendo turugire bwikara twagenda rugashali of course rugashali tugireyo kuserura akataka kakotoho baitu nayo kuikayo kalizoka bona hari magenda ga makwataga bukwata kando no I think by the time ito bwiro bunambere tufurukiro bero okaboina kugura bugura abukubaro ekipande kimu kyaguraga emitwaro ena ekipande mu runyoro biro bino byo beto omwezi ni bapime biti 10-12 like that aha mitwale ena mukaga harona mbere wakizingi wazingiza go muntu ne bakikohera mitwale jesatu but even getting emitwale ene yo ruli rutaro it was really very hard kufuna emitwale egiye no besatu hati tuikire rugashali nsoma mungenda mu P7 mpora and mukuika mukiamukaga twikire rugashali ensi yokutunda firewood oli mkyaka ingaho P6 harabo tandika business harabo banywani bange twali tuli haina ekibira ka forest batu biro binu bakabitema tebikyali hati twatemamo genku nozitwara rugashali mutawuno omu alimo abanywani bange musajja bamweta Kiramira abakozi aba businessmen na bantu abanda bali ndibagule enku hateke kiniki nyamba ho muno ekiba manakage kiba kiri siringi bina ekikoto muno wagoli kanyama ukakihimba kurungi siringi 5 bwabago himbira kataito ne bakwa siringi bina and now that's how life started rolling mpora nangenda mu P7 hati rugashara wenyine it was a good school bompeka mu P7 muzei wange na Rwara ojuke tukyali bafuruki mbera ya kutembura ekichweka kiyaka muzei na Rwara obo mezi babagabuta because mukikare kiyaka musi inye muri bakiga maybe bali banyoro ana kuli atabe yabanyoro bayingi tuozi kiwale bafuruki banyankole banyarwanda bafumbira you remember between 1994 amuna 99 akabaho a migration ya mani muno ya banyarwanda after the genocide hati buya gegiyone kabamu victims ba genocide bayingi muno abafurukire ne bayiruka ne bayija kuno Uganda hati life was really hard hata omwisana ganko muri mukaka bantu ba not camp yes bayo no abantu baka endimi zikaba ziri nyingi muno abakubaza Runyarwanda no Rwega nabone berogoro wawe hati ni mutabura because I'm imagining ngo mezi nko babana different tribes yes ano anti hati kabanyarwanda abakiro wingi na abafumbira bayiga go Rukiga because Rukiga mu Bunyoro rukatandikaira kandi mukababayingi bakabayingi then ubugendo karora ibeta rutete scheme kaberesera abantu bayingi abakiga bayingi muno myaka yekinana tibakwisana nkabayizireho mu myaka yekiendo ba mu 10 Roma abali bayaka so life ngoko manyere village life that was the life tuombekera akajuko buikara tukatwina akajuka ibati you know this is the village life hati butwaika kuli akajuka ibati tikakyalyo twayombeka akajuka obunyasi akajuka obunyasi kaino mulyango ogu gumu then hagati ngoko korora akameza kano halimu just in kekisika muzei na mama bali kuli hagati bateireho akalesuka mama niyo kateni then itu nyona brother wanga actually is a government teacher biro bino niturara kuno obaniho hayiremo mwikire bana babiri no tuli bayingi we are about like 8 no kye kugamba aho rukasali tuli abana babiri abakuru no bwisiko bundi bubiri obuto kamuka myaka ena kandi around nkebiri now my friend P7 now P7 isenyoba Rwara batugamba tukaba tuli bakuristai batugamba mugendo mwabisaka ni barakira garwaire ki akarwara munda akakuwatwa muswijao gwa mulege nkaka by kumara emyezi 2 omusajja ali ayikufa now ni nduga mu isomero mama nagamba atomanyire nti oina kubanza kuruga nka isomero turwaze muzeyi turwaze tata he was young by then ni turwaze omusajja
nalema kukira nitugende mu abisaka kapyemi muhoro obwire obwo tukantugenda mu kwa katano mu kwa mukaga nkasanga nibombeka itambiro lyabwe eri kote lya kalinda timanyiro bo manyireyo no musenyi gwayembeka hoga nasibaga ningusomba na mabale nibamaliriza munda finishing muzeyi wa roharo ayire hati kuiko mu abisaka nibagamba tunywa amaizi go mugisa ajya kukira aliyo nayikondo yabayo go wiro bo mu 2023 niyo twayiyaho ga amaizi na akadomoro nayikara nanywa kukira nikulema nayikara nanywa kukira nikulema hati ngamba muzeyi manyere muzeyi ujya kufira kuno nta mwana wange tube no kuikiriza hati kuli manyire mugumo batugambiro ina kwikara no ijukia buli kiro no handike bibi byokozere nkahandika pages bibi byale makuwayo ebya muzeyi nanyo nimpandike byange hati bibi babikwataka nitubisoroza nibabinaga mu nibabyoke samboya baiti kukira nikulema hata aromu kaikurukiro kimaka ija yampandika atakata manyire kuhandika yangamba mtabani ngwetago mpandikire bibi byange bino onka handike biboga tindi bibaza kandi buwa bikuhandikisaga iwe tiwabibazaga nibatugamba boli bibaza olitunge kizibu hate bibi nkahandike empapulezi ina za exercise book zijwire bibi byo mukaikuru baitu ngagamba tindi bibaza na myaka ikoka bibaza baita bikaba bikoto muzeyi ebi yakwa kukira kulemere. Now what happens roho jaja waitu akabaka akiya roho bwirobo nkarubata kuruga muhoro nebigere nagenda buyikara kilometers hayi nga 20 ningenda kutabara yemere tukatuli muhore byokulya bituhoiro kandi tutaina sente so bwengaruka yo mukyaro bwikara ningamba jaja agamba mugaruke yo mudini y'abakristayo mugaruke yo mudini y'abakristayo life tomanya ruhangaja kubayamba mukoleke ekizibeke kirugeho hati one night a story nuti ngajinyumyaga hantu hona I've always told a few people but batubyamire twararaga mukijuki obudongo nimo batuteyire baitu kiteyire ka cement mu rubaju abarwaire bona bararu abensimbu niho niturara ubwiro bisa muhoro itambire rikoto ruguru ngira nekije kibakakiyaho bakakurakuranizaho muno biro bino haijo musiki anathquake oba mu runyoro ni gwo musiki gukaija gwatengese kijeke bidongo bimu byatandika koraki kugwa hansi hati itwabo kumanyira kusabaga nitusaba Yesu mukama Yesu Kristo yambe tata Yesu itona nituchura Yesu musiki gutwisire mukabakura itambe kandi musaba Yesu hanti hulira nkukwizira hati akabamo mukazi wa mudago muhereza birungi agamba bayitinywe nabazo runyamwenga abakini mubaza Yesu bomurabaza Yesu muno ni mujya kuleta mizimu ime bya Yesu hano tibitaho and something was telling me omuntu ono hakungamba ntabaza Yesu Kristo. You remember they had baptized me in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, kukataitonga bankamanyire ukakyani ngamo manyire muzeyi tutahe omwabisaka tukoleke turugeyo borano fa ofe ikirabaho nikiyeke tutahe tukarubasa ebigere kuruga muhoro muzeyi narubata ni nauga borafa tutahe tuli muhoro oina na mama wa muri mami akabasigaire muka nabato bangi abandi so twari basebigere from muhoro tuli kagadi tuli kenziga ro akachweka usalira baheta mpamba no ikakachweka kagenda kya kabadima no guleka no genda rugashari twahikamuka twagamba edini ya bisaka tukozereki tugirugiremo twagaruka haka mukaba muhindukire mali dan kuserura ante omanyire abana twaro amaizi omira nayo negakora gakumira nayo no miraga no taga no serure kyo kwata kitakozere kitaro. So when we to cut the story short twarugayo mu abisaka twagenda kanisa yaitu twaesengereza that was around tumazireyo hayi nko mwaka gumu but towards the last days tulayi kurugayo nko mukwa mukaga around 2003
nitubireka bisaka nitumweganyira hati muzeyi natandika kuba mu mpora either timanyiro ba is it the church because I don't have scientific evidence muzeyi natandika kuba mu mpora. Now one miracle that happened nkabandugire mu isomero ngambire mama wanga ngambire omanyire tosora kusoma tata wa warwaire kandi nyonta ina kusora kora kikunyamba already tuli bafuruki. Now from nowhere hari umusajja tukatulima mu mwani gwe no mu bitoke bye mpakasa very good nitupakasa abana bali isomero bakusoma nyondi mu kyaro head teacher avuga kapikipiki baketaga badia aija kunserura buno babaga black aija kunserura mu kyaro agamba mwana abaire nakora kurunge nyuma aho Alex kanta kumurora bamutaga pitati bananuka isingo na ruga kibedi kunu side za kibedi kibari abwaika mukasanga muzeyi wanga abyamire hansi akati arambikize na isana ko murambo atakiya ina man ata amugamba omwana agezerege na nyina bagire kupakasa omwa Milton musajja bamwitaga Milton nkaba tukaba tuli amusirizira ikukasa musanju niturora head teacher nakora naija mpora mu bitoke natuikaho nagamba Alex nandi nyo mtata mukama wange oli nandi nyondi now agamba akaguza mami omwana kiki kata kusoma hati nitumunyomiza storege yo na isa tata karwara now abagamba mumanyire muzeyi yo gwakusora kufa kandi omwana ono akakora ki akasigaraho omwana ono barata genzere haisomera akagaruka yo kusoma timu ina kimurafuna mbere jya kusigara eriki erimbi and mama wange twayitunulira now twagamba nyencho garuke nka haisomera P7 eritamu cyali tata it was I think tugena mu second term aho it was a big miracle in my life a very big miracle nyencha ningaruka haisomera watandikiraho good enough I was academically fit second term I mean nitukora ebigezo bino byokogeza samwe bya mock tunatunga second grade then nitukora P7 newa I got a first grade Lugasa tukabana around babiro babasaka 2003 abatungire first grade that is 2003 na kwa mbaye nekikarokia mugombora yo bubwiro bo bakatandikira kugeteraho modo Rugashali modo primary school hati raifu tituka kwasize hati what next no manya hagarukaho kugarukaho nkabankuzire ni nko kunakiraga kugenda mu town ni ntundengu ni ndora abana bakusomaga secondary bakujwara uniform kurungi mpalindaira abana kandi nko kutwakoraga kurungi mu class abana bamanyire ojya genda mu secondary ito twagetaga ojya genda mu senior 2003 hoire I got a job omulimo gukaba gokulinda ebinyonyi mu musiri gwo mucheri after P7 of course the speed gukaba guru stand by muvaka ya P7 kulinda ati akabataho aina kumpa sente aina kumpa kisawo kyo mucheri guno gubatera na kuhayiwe kisawo no kitunda no ya musente hato mulimo ningutandika mu immediately after P7 mu November au mu November towards November nintandikira ho mulimo. It was a very good job nyaikaraga nyina kwechumbira mu musiri ona kukera murume kale mbera yekyaro nguko kabimanya bato oina kubomanyire kwamuza kasukama ba no kasuka gera ati buwa byamaga omugaiga najya nasanga obunyonyi bugusomere bagukiyali mamata ebinyonyi bikagusoma osanga homere nibikiyarugamu osorugamba hali fine bite after like 2 days no sanga guomere nagamba oroze nkalinde ebinyonyi nalinde ebinyonyi final omusaija yampekisa ukyange kyo muchere oiroho omuchere ogwo obwiro obwensawo yaba ekabeere ya mutwaro gumu na kanana
hati tukozere ebigezo turabire results zigarukire obuzibu buli ha kugenda mu senior kugenda mu secondary sente 2004 bukeire abana ni batandika kugenda senior bakasomaho ibara lyange nyina kugenda St Edwards abali bayire twajetaga form X ebintu nambero ijuza first choice manya second choice ni nyumirwa ni basome ibara lyange Alex Tumuhimbise kandi Edwards eri yamani kana twara yo maino era nkalihura buhura nagamba oko ndifangire yo kibali munaka ba masomero ga man Edwards naigana buyanja nabo bakoraga kurungi baitu St Edwards niyo yabayire historical school by myaka yayitukale baite myaka yenyuma akabayozi naigana n'amasomero agandi kale agatakukengeka kurungi baitu St Edwards was the highest and most prestigious school baina man St Edwards area man na biro bino ya man actually now life ikaba nkambi muno 2004 hati abana batandika rugashara akabaho secondary it was a community secondary school ngokorora abantu nibeteraniza hamu akayibohora etabe no mu central government baitu abana sente zibasasuraga nizo zasasuraga begesa abamu abegesa babaga bamazire senior 6 abamu babaga bali qualified baitu batakatungire mirimo mu government now abana ni batandika harabaho weekends ibiri inkyali mu kyaro school fees obwiro bwekabe mitwale ibiri nakakaga ne bitano kiro ibiri za sukali ne bikopo 40 ebyo bicyoli ojetegereze then no sasura 10 na rukaga ezo kuse bicyoli kandi bicyoli bisumyo bashaga cyacu atakaye kikosoro twajetaga kikosoro sine byo kuyaka susubya ijya kasusu no kayo mwina mafasanyaraze mwe batekaga mu cyoma cya parafino wewe para nikitera kibajeta sankaro bakikosoro isana mara mu asfalte bateka chorus niyo ni actually by the time na mbere natandikire senior 1 haisomero hatabe lunch bwabaga buji era wagoine kugenda ne kikopo nibateka mu buji ati no panga muhogo baitu nibunura now senior 1 ati nagamba 2004 nagamba mama wange namugamba P7 nkagimara senior 1 eno njya kukole kyafayo njya kukwata ngule ebitabo ne karamu singa mfa obwiro bahafaga abantu ne basoma aroka cyoka kahikaho ne bagamba ebyafayo byo mugenzi ojetegereze arona mbere bakagamba tukujya kusoma ebyafayo byake nibasoma mugenzi akazaro aro takakizire aroho baitu takurubata kurunga nambere basome byafayo ne bagamba omugenzi akazaro 19 nazingaha yasomeshe kubanza heka mukia katano hati ni nyenda ngusinga amba mfire at 1 point basome bagambe akahikaho musiniya okay grace no ntakasomaho yaikaho musiniya yo kubanza yakangiraho hati ni nyina nyowe nkaba uniform kiakana rugashara abayo akatale ka kiakana hati kiakana kirabaho ntaguzire akasati ka uniform white white ka white ko rupande ngabona buto asomaga mu primary hati nyina nyowe akabayina aka blouse uru aka t-shirt akekitebe ka buru bibine bitebe byakatwezike hati ningamba nikompereze cya baraza nikontandikiremo ninjwara aka barenda iro gifunire nkabanje kozere mu mwaka gwa 9 na mwenda bayitwera hikuntema bazitakatema mbiri kandi enkaito I had no enkaito oiroho nyina ruminyowe akabaine enkaito agijwaire ya mufunda yagiho mutabani bamutagaye bari hata umutabani ubwo akabataka hikire kugenda mu secondary namugamba agenda akoreki aginyazike bo kagusa abana bunasomero nabo enkaito era banjetaga the gushu
ekikaito kikaba kikoto muno takwika kurungi tikisobora kukwika ati ibata kutumira ati masa yajaga nasaraga where is the other boy who is the gushu hata it became my identity by the way. Yes, it became my identity. It became actually eyo nkaito ekaba muno historical munabo kuba ubunasa ikirasi cyatu kikaba kiri mu itaka atali mu cement hata wina kuimuki oto kuguru kuruga hero niko tahe muno obo barora go gukaito nigwisana helicopter nigwisana helicopter guruga yo aha ya the boy is the gushu hata ikikaito ni ntandika senior one. Of course I had passed well. Arabana butwasomaga nayo nyo bamanyire. Bandozere bagamba. Ha, Alex is here now. Nitupambana school fees nisasura hukakaga around kanana. Na basigana mamanje bitwaro nkebiri. Hato buzibu bwe. Tamwane hoye. Tamwane obu nsasuyiraho wiki mu wiki ibiri zikubanzezo. Kukakikamba wasasura. Inkanizo kisawo cyo muceri guri ngabangu tuzire. Nyaguraho bitabu nakora ki of course mukati mwina kantu inakwaho mami na wa akwatira ha ebindi hati bempika ha isomero sine wanu ntandikira na mara weekends batandika kubinga batayina chifizi ojuke bulikiro oinakuruga isomero oyasenku otundenku otunge sente ze bitabu obakaro sorozo so kwiki 15 obe 10 sente zinizirema kuika hati the teacher na tubinga ubu bambinga nkangira mu muhanda ntatahe muka because I knew unugo kugenda muka yakoba kiboye ya hati the teacher ngenda mu cyumbiro umuto ngamba etameno nyine kujimara ndi musiniye the teacher mugamba nyine mpunu eri ayikuzara no dopa era ekikidup it was ekisubeke kikanda byaho Izi wagamba life is not straight. Nkagamba editicha nyine mpunu eja kuzale byana ngamukaga. Nja kutu kandi nkwenda angitunde ndete school fees. Orombe ni nsaba singo ugireke kabanze kazara. Nja kutunda hebyana ebi nkabisa ndete fees. Agamba ekuzala mu wiki zinga mu wiki nkayibiri. Ninsoma hao rugezigezi ninsoma hate editicha arabaho omwezi tulai kuika hagati ya Term 1 2004 gamba you man empunu zirinka mugambe empunu akwata head boy amuhegali yamba na akavera akadeya agamba genda na Alex mulete byana ibi bisatu byempunu hano abakuba kunduka ate head boy utwali ntituruka aro akasozi zikire hansi aino mwanda mugambe empunu tiziri mugamba empunu tiziriyo tugende tugambire editi chamanano hati nibone tugaruka yo musajjo go bamweta Alex Turinabo. I like him when twaikire yo namusobora amanano namugamba mukama wange mukabusa yekiriyo kali musobora story yona angamba now nkujja kupangira yo account mbanzo mpemekireki ekirokimu baitugaruka mukiraso some hata ontandika kurora mani au no hura moyo wa mukama na rubata nyencha nangamba Alex nkujja kukuho mulimo ha isomero hano osome baito jege no saha isomero no saha compound no limiriro je na nyoko obana so mulimirire isomero lino mu byaro bumuli mukole buli kimu isomero likalere kurunga utakusasura n'ekikobi kyomwendo yutomanyire ekikaba kyamahano ate byakaike byamahano ebi bibiri ni my life editicha izire kuntabara mu kyaro neke editicha kumpa kalimo ngungende nkole nsayirire ga isomero hati na focus school dependent nkasaha isomero kyonka bire byo kulya no letaka ebicholi byo biriyo then sukali naganta ina sente ndimo mwa master aro master biro binasomesa St Edward's Sunday Africana. He knows my story. Ni tukora yo buli weekend no lima na kuwa rukumiro omuzizi omanyire kibeto omuzizi kusiba no limi nka ahantu orunaku gwabaga go rukumi no lima yenda kuzawo nka 3 nibono tunga sente zaki zo kusasura ne bakwa sukali man
it was a big miracle in my life. It was a big relief. Bunyagambire mama yagamba ha Ruhanga wa man. Uwe mama ibyo kusoma na byenda bimanyi. What they know, but bakusoma jya kuba kurungi. They are incapacitated because of embera itukozereke. Hati kyo muhendo nasomaga ebitabu. Ninsoma ebitabu, nintundenku, ninkora isomero, ever busy. Now abana bamu bakiraga kungonza buli sanka ina nimbase rasha nibansayiraho. Nibakuyambaho. Abana bamu nibanyamba wao, abamu nibandabaho. Nimbarabiza muga mu numbers za mathematics over physics over chemistry nibamara nibansahiraho. So now life started mbora senior 1 hoire senior 2 senior 3 era nkusoma ndi mu kuterana amatafari abo kwa abawuge byetage bindi which cannot be provided by the school. 2007 senior 4 hoire ati tulinda hawe nyawo. Yes, aba kutondera Kitara TV twina Alexander Tumu Mbaka teke sometimes omuntu until ba yekingura akakunyumiza halala bile. Yo sometimes nyon bino bayita bimanyire ni morora chali wange kinyumya baitu ntamanyire organic but I'm enjoying sometimes naito usange mbere zimuni ziro bataharo kyotanyumizo itetwa esukali twanywagezi nezo obuduliti manyire yo kikakulu obu twabunyoga ntutera amatafari buno obwamaye twabeta go bwamaye bokuteka mukayigi no yongera mamaizi tuli Kitara TV bazwanda kwenda kujikusoba Kitara media bakukolera videography na photography mikoro yawo yona okubano ina omukoro gokubunga wedding introduction mukoro kigona goko ino ko taxi sane birungi na video muleke genda alabanta bajja kubahe sane bina momu irima videos na momu irima zisali edited kurungi abajja ku disappointing ababuze ebintu byawe. No, don't get disappointed na services ezebisane na video. All you need to do ikira Kitara media bakira namba esimu 0 ina kenda na ibiri isani na mukaga 75 inakuba ojja kuba obayina aba Kitara media. Then kunjukizaho nabandi aba glamdiko bano bakutino bakutimbira mikoro yawe. They are the best mu region en bokono itaga bakutindira kurungi mukoro gwawo gwake kurungi gwakayakana abantu sometimes osumbi wanyuma kutimba mbaye mutakufu but I'm glad these days intate mutandikira kuba ni mwijaija abintu bimwe mutandika kugega kurungi no mutimbi aba wamani awahisho mukoro ekitirisa tu oikalire P7 manyo senior 4. Yes. That is 2007. Senior 4 ni nyikara kurungi muno. Ebigezo twabu actually twasomeraga rugashal but tuna kugenda kukolera mabale hano no hali examination center oba UNEB center na mbere batuhandikire nka rugashali secondary school. Nitukora ebigezo ni mbira I got a first grade 18 obwiro butwakoraga twakoraga ebigezo 10 twaselectinga ebigezo 10 I mean subjects 10. I remember getting 18 in a best 10 like that, either 18 in the best 10 or 18 in the best 8. Now after passing very well, of course now arabanda batungire first grade rugasara tukaba bana babiri out of 20 over 7 tukaba babiri nyowe no musigazo ndi bamweta Malidadi tumwizera akora na iso ali mu iso biro bino nabandi we had several second grades nabandi I don't remember very well but me I remember passing with a first grade bakansoma no mahuri hati first grade ngizungire ekikaguzo was what next kike kugarukaho oba muloka wena kiroto kyaki no inda kubaka man no kusoma kuno kuona no inda kubaka hati kyo muhendo mumbera abana kusoma mumbera mbi sometimes arubu buta ina na kiroto because na nyoni kwamba nja kugamba that life azifo atora urarota obe dokita urarota no ba certain of the tomorrow you are not sure bulikimu kiona kikuija on probability chikutomera butomera. So after 2008 bantu arahungu ngende masindi kusoma ere baro musajja utwasangiraho yatugamba boraika hisomero kuli ogambe you don't have a father or a mother ogambe oli mfuzi
bampandika ngo I am a refugee from DR Congo tukaraba tukaraba cyangwa aroko bampandikisa ya Alex Tumuhimbise a refugee from Congo hati ngene ntunge scholarship niko nsome nkata ina bazaire bange bangamba mbagambe bazaire bakafira mu rutaro niko isomero babe na sympathy tugende isomero Masindi Excel utimanyiro babiro binikyaro kaba ya man that time around area man biro bino ijweri nkagenda yo bekangwa man literally vibe ntagirole ya lero buri tugenda tuli babiri nko kutwatungire first grade kuikayo umusajja nitwika ha gate hey okay murugire nkaha bakubazo ubwiro bunkanta manyiro runyoro kurungi ningamba we are refugees yoka orujunguru ndumanyire baitu rumanyiro rwa kyaro oruju tikyo muhendo kamba gambire nakweri mu masomero go mu byaro ito mu primary rujungo unobaza rwaki ukurubaza no ukurubaza nko na sini nanga faso godo yorabire rujungu baitu rujungu nkaruraba urukwandika ngabandu manyire spoken yo erinzi ebyo bikyali rwabaga rutali rwa bulikiro senior foto gimazire ngenzere yo Masindi bampandika baitu after like few hours bagamba no inyo you are not refugees mutahe ni batubinga umusajja nitubatuvuga mu motoka karakara Masindi garaba tukatugenzere ne sente zaite tuli hoima mu town niturugayo nitugaruka nkaruga shali ebyo kugenda mu erevo nibikanga erevo nibisabaratika hati ngamba siniyafunga uko ihoire njya kuruga mu kyaro ngaba ntaira amatafari gange nyagatunde mitwaro ikabanka 10 oba mwenda nyaruba tanyagendo mu kabanyina anko wange na ikara kakindo obwirobo ne bagiyeta kikwaya kakindo na ate kyaro kikwaya mundu okwo ngenda yo ntandika kuikara rugashali ndugireyo nagenda kakindo kuikayo ntandika kuserura emiri mwenda kabankozi zo transport nsigaze mtora yinka musanjo ba mukaga kichweka mpikayo nyina ruminyo actually my maternal uncle the other side tutandika kuserura obusomero bwo Kwegesa mukuvuvungana ngo akasomero baketa St John actually it's there na hatiriro amanda kikwaya ntandika Kwegesa 2008 umusara banga tujaga ko emitwaro esatu buli mwezi baitu nosomesa kuruga saha emu ya nyenchakara kuika saha 2 eza nyenchakara then rweba josomese kuruga saha 11 wiki saha 2 otaye akwanga bandali trained teacher nagalere mitwaro esatu bakuhaga nagamba muzimpe nagamba nyonkukora hati mutandika kukora abana nsomeseze lesson yo kubanza mukyamukaga abana bagamba director manyere nte binga madamu masika olekewo Alex ni wakusomesa kurunji the first day nagamba ati bano bawoire abana bagamba engere no bijuke byo kusomesa mbima nyo kusomesa nkumanyire ndikali muno baitu ninkozesa amagezi go buzarwa even mu primary warabizamuga bagenzi ba no mu secondary hati ibintu byo just kusomese ku mathematics ngabangi manyire kurungi na science actually I was supposed to be a scientist singa byabaire bya kubana sente hati bo nsomesa abana basemerero basimu actually recently mberiga graduation ya abana basatu bagambo kabasoma Makerere University omu Kyambogo obundi abere nasoma bana basatu mu family abana bona abunasomeseza actually bamu ba graduatingire abamu basaho and they are very strong ones hato kusomesa wa Maroka someki emyaka 3 nkasomesa esente zirikanya batakuongeza uno bagabu anti buna mazire tamu yo kubanza tamu ya kabiri banyiha mu kyaro bandeta hayisomera aho bangambo kusomesa kurungi banyongezamo na akasente bai tukyo mwendo sente 2008 omu 2009 hati ndi mu 2009 sente nkusoroza nkwenda ngaruke hayisomero naho bakungamba gendo somo Bwegesa nkoko bimanyire omutima ngende somo Bwegesa kweli omutima ni gamba kwa omutima gundi gukungamba gendo some ebya accounts ubine
ogundi nigungamba otoyina sente naho ninkira kuwuliriza muno radio obusumi obwo ninkira kuwuliriza radio 2010 Liberty Institute aho hoima netandika oba nibo yatandikira obusumi obwo tinkujuka kurungi nimpura nibajjaga radio kusobora omwana kusoma radio production TV production okusora kuba wa mawure okusora kora radio okusora kuhandikira empapura hati aro omwana otwali tusomere nawo ni musingagano mu kirasi agenda soma Kitara 2010 aho negenda kuwa na agenda kora interne ya KKCR dari Kagadi Community Radio kuri Kagadi omwana go bamutaga Maridad Constant nahura Constant utwasomera nawo ni wakora radio Constant mali nakora radio nagamba Constant na nyonku bisobora ebintu ebyo nkubisobora mali hati botubani nyegesa bampaga nkoro bwa MC hamikolemu taito egyo bichibichao nimbaza. Now I started getting slowly inspired in Porampora 2010 kasoroza sente kaike emitwaro nka 5 na cyomuhendo no yegesa mu byaro ko kujya kusoroza emitwaro 5 kashi okuboli mugumya toina mukazi toina kuba na mwana toina kuba na girlfriend toina kunywa waraji toina kulya nkoko oina kuikara hati ningenda hali bati aho inspired already kugenda. Yes, I was determined that nagamba ati kanduge mu Kwegesa kangende nsome ya kabaro hako ngenda yo hali bati kaba ninkiaika yonti ebintu manya functional fees manya bichi sente niziwaho zone kasigaze 12 n'orukaga egeta kumara na transport garuka ngenzere nakafaliso naki ogendere kimu hoima bakaba ine hostel ero hawo actually hansi ya HB ni twara go bwirobu hati basigara ne mambanje mitwara 3 na mukaga tuition tamu wa semester yo kubanza hati nagamba ogamba hoima tinyizire busa abo kuba tuition neno balance sigaire yunayote collect tezo hati mukama rohango nuke muhendo wa amani ntandikire kusoma tuition tero balance actually balance is 0 hati nibo ngenda mbazana omukaze bamwetaga nakatudeted niwe yali nka principal mukamba madam musigare ni mumbanja bayitu nyowe mukatingira abo mwayitu ngoku kundora hano niko hondi tinyina simu yange tinyina muntu wonkusora kuterera kansindikira sente nakamba hano bwararo muri mu gukoro bwa askari ndarege nindinda nyomo gumpe akabaro mojo ndi mukigaba mwetaga habati twagama madam akiri tuwe tuotolega akahunga nituyamba omuchumbi nokole mirimendi hati madamu yakoma munyowe yangamba Alex ngeri you are a simple guy nyobu bantuma speed mbange nzereira hano no hali ngarukireira nangamba hati kiza omugayiga kiza Edward Amote hamuna aboli Joan bayikirizangu ntandike kusimuraga haisomero Liberty bora institute bora bumanyiro bwiro osimurege classes olimirire genzigati osahe then obeho coordinating emirimendi institute nagamba ati otya ekiroto kyange kyaja kora kyaja kuhikira era akantu kanora akasaramu kansindikira Amote kiza Amote wange Edward director wa Liberty Institute Liberty FM hamuna aboli Joan mwebale muno ekintu kibankole irekyo ekyo gamba nsimura otakusasura nekikumi just bangamba iwe soma obe nengeso orabe kurungi nagamba ogo ngugusobora ninsimuraga amaizi nyasombaga ninyatapu nindeta ninsimura. Now I got a problem ngoko twakulire munjuze bunyasi hatali musiminti nkabanda manyere kusimura ninkozesa scrub maya bageta scrub basquiza bintu bike era madamu yabanza yanteka waka coaching ngao kabwangu wabiega kando inakubyega oboko kubisobora ninkora nintandika kusimura kurungi
ni nkoraga madamu ni bantuma hano omulimo nyagukora kurungi hati kinkwebero nkaba kandi obu nkuzire ujike mbaire ninsomesa musajjo beno siba mu bikaru hatogarukire kusimura abaire bugoli bane bakweta master master hati nawo oli kirina kikwetagisa muko obwebundazi bwa mani oyina kuba muyekera omutima omugumu muno kitaleke boka kutandika kuzimba now you become a failure bojo ni bintu nakabitinisa nimbireka obachi ningamba ati kankoro muri muguno abo kuba destiny yange kuzoke kozereki heri hano mwene waitu Liberty that is around 2011 2012 tuliyo now amoti kiza hamu nabole kibankoleire bangamba ati ntandike kugenda ha radio ha Liberty FM Liberty FM ningenda oga kukora nka internship baitu nyo kugenda ha Liberty bakantwara kugenda kukora mu production kusotinga music haro musajja ba mwetaga seka nabo erifaza arugire Kampala yakoraga ha Beat FM ati bwaija nagonza kutekaho changes ha radio hati madamu John nagamba mugende mulete Alex ni wamanyire bintu ebyo akubikoraga kurungi nibandeta nintandika no musajja ogwa inexperience na nyegesa out sort music akazina what is a hit song manye golden song or these manya bikibiki upcoming artists hati na ntandikire kubyegera ha radio ati ninsotinga music nyo ataka presenting aga hambeo bampo muri mu gusotinga music ekutero ba senior presenters it was a very hard job ukatandikira production oiro banyikiririza basajja ba Liberty FM ombagonza muno bya mukama Patrick bagadi batadi zobwiro bakabaroho sino ba Sharon Kupsinge Waya Douglas time ya mane kabero nitandika mpora natandika ati Rio radio production kukoro burango ku sorting oburango bunu traffic tuka graduating tika graduating re hati baitu batandikire ku introducing hamiri megyo hati kandi byo ku graduating after 1 year ugamba orone kiamani still nyasigaranka haredi yao hati embera hao yatandika kuguma ojuke akahunga nkuli akabusa kuli ha institute hati omwaka gwange bugwahoireyo madamu nangamba hato omanyene nte oja kuruga ha kitabu kyobere norara ogendo yeyiye either orale mukoli doba akaba ikigaraji ha kitabu kiruga buko oja kuruga isome mazire kusoma omwaka guhoire certificate hoire abana abandi bayina kwijja nibo batekinge space nagamba no problem hata katabu kange kabanyina akafalisu ka inchi ibiri bunu butaito ninkazingaga ninkasonseka hansi ya deka hati rweba jo ninja ninyarankaho nimbyama now tukate the story short Liberty maliriza kurungi muno hati Liberty FM mba resourceful okwenda kuntuma arofiru deremere mutume yonyowe aroka aho amahure kusaka mahure ningahandika kandi manyire kusara na baite ebi buli kimu cyone I was very practical hati bya mukama nasindika hano no oiro kyenta kukyentendeze ku computer byokabyegota bwagubwa obuzibu bukaba kwega computer ndugire mu kyaro nintukumira mouse no aya abojo bantwaire mu computer class nona rozere nagambe nakwe no okuba computer nkabantagimanyire that is 2011 no gihura bura najururaga aba DJ ne batere bizina hati nkoko bali bampairo mulimo gwo kusimura isomero madamu yampe kisumuruzo kya computer rabu hata kaire kaikaga ebinyegere musana nimara kusimura niho asemba yoga ninkingaho ninkingura computer atali mu password nintandika ko yegesebe byo kutayipinga koraki ninteka yo nobuzina nagambo otyo kandi kabiri kainga ntandikerera ko bakafuru ninyo akusomesa bayaka hati baitu urukabaruta baitu benko basomesa rawi ya kimalibamu bimunta kubikenga kurungi ati bakafuru ibiri 12 hali batati natandika because I was very humble buli muntu yagonzaga kuntuma ekintu bamukolere kintu nyakikoraga
and I became a friend to most of those guys. Hati batandika kunsembeza haihi watandika kuleta story mu bintu bya mahure bintu boka kutunga umuntu akukwatiraho obana akukwesiga otandika kugenda no manyira hati esati yange yabandize kugigura mu bintu bya media nkagenda wa Riviera haro umusomo gwa interreligious council aya bampeche mitwaleje etano transport refund no mukankatera esimu haro musajja bamwetaga Manuel niwe yarayine esimu akyaro hati oina kumuterera nyenchakara rwebajo niko agende atuma umuntu alete mama wawe aije akubipinga otere obaze na mama ataye hato obusubo bamaze alibate no banyumizo oli kunu wabagamba gokore na bagamba gangire kusoma abo mukyaro na bagamba ganyongire kusoma ngire kusoma kinde kirisigara nyo mulinde murahule bikugaruka hati halibate ojuke ndakufuna musara but I was getting knowledge omutima gwangamba hati ukawasi wa surviving gotabe ne byokulyali survive for the fittest bukagire mu field mukanywa ya kachai ayo aho gaisireho singa mukama akuyamba ukagendo kasanga ni bachumba akahunga isomero abana bantemeraho gakange batandikire nkasini yo buserebu eba Alex ni bampayo arakarango kinabandize gukora halibati just kakaba ka drop in amahura gaero nigakuikipa ho post bank nkakavoisinga aromusigaze bamwetansenga actually biro bintu niwe manager wa KCR kunuka komiro ya nakavoisinga ngatera nabo mukyaro nagamba mutege radio nkomponkozere irayi harakantu ke nkozere ha radio libate kunu hoima gagyagenda amahure gali hagata mujya kahura kantako aya akanda ko nako kaka inspiring muno nagamba mpaka ati biri byone biwakoraga okabanu wegomba kuba ohambeo ninyenda mbeo hambe atakafunira opportunity oina kulinda baitu ebintu ebinde binyakoraga kandi nibyo nasangire kusanga nibye bikuru muno kumanya kuteka oburango ha radio kusara burokezo yiha muteka mukora report then balesera karangu okusora ku voicing speed umulimo gukaturuka ebinya bikwata kurungi now 2012 inumba kantekane mu bintu byokuzana filmu manyaro filmu wajataga akabugwijo okay obusume ono habaire baro ni kigozi ero ni kigozi twakora akabugwijo na filmu ntajirole no jimara akabugwijo kakabao BTV kwasire yo I remember ba Jefu David King n'abandi timanyire na mbere bali hati 2012 emambya etandika kunuka kumiro bagamba ro radio mpyake kozereke etandikire hati nyonta kitambe no mukiroto ngunyowe nkusora kufunana omulimo you know ti nyakiraga no kutekereza hara nyikaraga kankole hano mukama bwali gamba icyali cyo amunekeke hati namanyaga kuandika nimanya kuandika stories nimpandika stories ni nkora production hati omugenzi Kadiri chairman ayali chairman wa Hoima Kirongi Kadiri bakaba mutwere kora nka general manager hano awe mama hati aija halibate aihayo baransa Patrick abigaba bayitu twamwetaga baransa hati ububayika kunu kakumiro amahure gabalema akugasoma mu rujungu taro nakugahandika taro ekigareke baba ka batakibazire kurungi baransa bagamba aliyo Alex Kadiri agamba Alex ogo untamanyire amanyira mahuro go kwe baransa bagamba omojoli akuchenjura nte tuli mukwa munana aho hati halibatovu ntandikiri kukora drive eza embarangule nzirimu emipira ninywa kujibaliriza buli kimu kiona libata yafokere muka banterere busoka sente mwana waitu busoka sente baitu oina kuvumiria nakulemera mtauni oina toida boka kuruga mtauni ohoira ebyaruga sale to kubira kongaruga nkasayininga kugaruka yo ndi murambo urundi nyine ekintu kinkoleka mungaro nibanterere simu tukatuli mu Thunder Plus nkwasiro muzindaro kiriatete tadi zinatere bidongo Thunder Plus aro na ekabanza hano nanka ukura toroza aho yarugao nibo genda kiriatete
tugenda kiryatete nindore simu kadira umugenzi kadiri nanterera Alex White bangambira okusora kusoma amahule mu rujungu hati ndakwebeire amahule mu rujungu ngabanta manyire kugasoma hati mugahandikaga kugahandika baitu ntaka gasoma ho gahambeo mugamba amahule ngamanyire okusora kuba editor hati no editor kujya kuba editor ina kuba ina diploma and above omanyire kucyenjura amahule mugamba ayo bo editor kandi kanibo manyiriro mugamba nkubisobora agamba dayit nte agamba no nyenja nja kuterere simu tukiranize kurungi turole borano sora kwijja kakumiro esime yo nkajikwata ntagambira omuntu ndi wena ati nsenga nkokutwa yakoraga mu production ni mugambira ubwa nsengo gwaruga yakabadimu mwaitoko gureta rugashara ni mugambira na muga ebintu bya mahore bino nyoti kwari nkubisobora nangamba ukubisobora hati nintandika gukora practice yo kusoma urujungu akwa stories za byamuka Patrick zihandikaga nabaga nazo yahandikaga mpapura ninyiye mpapura zone ninsoma hamzindara good evening our dear listener welcome to 95 ninkora practice nagamba ati hano ibintu ndiye kubikwasa then kuga editinga obwire bwahikire nkakwata empapura byamuka Patrick zihandikaga nazinaga mukasasiro ati nyonya zihayo kurungi nyaziteka mu kibaga kyange ikintu kitononoza ubwire obo twakitaga tononoza ninziteka niko nyikale ninkopa style ye era mu kuhandika amahuri kwange kutandika nyahonderaga format ya byamuka Patrick era ngakimugamba kabata kimanyire ninyija kakumiro bangamba ujya kwija tutandike gukora radio haya nkatoroka libate sahazi kabanka 12 nekichweka busaha yandozere yabaga mujyo mu kigaba mwetaga Everest niwe yampimbisizo mufariso twaraba hansi kunu aro bagitaga Kings Avenue manyanka hoko twanaturuka kuri kiryatete kikuletwa side za mandero ko mundo ko kagirindira kuno fotoro hanso ko mukina nambera ali pastor Museveni hanso noni ndinira motoka transport ogerinka bakansindikira umutwaro gumu kwa transport kabakwanka mantaine transport mwena waitu 212 okwa 8 nibo nindugaho imi ninyija kakumiro Mambya FM hatobo baije bakugahitandika ko ati bakandeta ndinga senior kandi ndikatara now ati fine boba banyiro lisiniye they know I know to bagano bagamba tokagenda gahambeo you man hati aro ebintu munsi muno byo inakwekaza embera yo kupambana ati bakugamba kalaka ile kamahura bo bagafunira nkaikaho nabanza ninyoni amahuri gakabagataro bai nyonka amanyire ko sa internet obwiro amahure then manyire no kukora format no manya these are local stories zino ziri stories nyo amahure nganga manyire no gasoma no muto byona ninturukia bulletin bangamba ujya gasoma nabagamba no problem tinga genda gahambe ho live baitu nguko yari radio mpyaka omuntu akata kusora kwangu akumanya ni director na ikara hali Dr. Kasirivu no mutabani we na kadiri na ikara hali na baransa niwe na controlling nibenda kuhule cyuma kibalesere nikyo hata amahure ni nyinja ningasoma bwe mara kugasoma na signing out director yagamba akirion nawo abaka bana batabimanyire baitu yagamba akirion nagamba muhoire hati nagamba ati ekyanyamba mpikire kakumiro nyakoraga drama ngokuti ninyonya producing gaga drama ya Liberty yo manya ekoti manya bikozere bita ikimburu drama yaba ugakia mukaga ninyone nju producing ati ningireta Mambya nindetaho ikinte kindi kadiri na ni wakora geke kinanga obwire bukayika ninyona abo na producing kusara kuteka mu buzina kuteka mamara kagona hati bompika Mambya nsanga drama etaro ngireta nisanga hataro ubuntuntu bwingi muno bukora mu production kandi hati director agenda kusanga ndi murungi muno mu bintu bya production no ku producing content musaje yagambo manyire ojaga kurara ha radio oyikale hayi utagenda hano
omugenzi Kadiri nagamba hati iwe nkokole editor niwe hati ojaga kujunanizibwa banko bantaro nkukaguza iwe ni tukora Emambya omusara mukamumazire kutesa omusara tukatesa mpikira ha site sente zikabanta ito but to me nagamba because ngabanta ina mwana kabanta ina mukazi nagamba no hanu nja kukora hanu nja kukora no buba kugambira ijyo kolere busatura kwayo gakanto nja kukora ni tupambana nitukora radio nitugiteka ha mapu isi radio bwe kubera impyaka kujja kora a breakthrough mu audience mu business community na mu ba competitors bakam kekesiara yakagadi yekaija 2014 anyuma actually muna akabanza mu kekesiara aije Emambya after some years nibone haija na KDR KBS kagadi ni haija kekesiara ni haija KDR paradigm ndeni nibaleta na eno esembere bajeta Amazon aro nende kuja karuguzo ya emire ya yes so Emambya nitukora twakora baitu sente tizikukanya no kora sente tizikukanya hati obwiro butwatahwamo bujunanizibwa oina kutunga omukazi abana balimu oina kurolera hata abo wanyo omukanao life has started changing ntakwebeirwe obunali ni Nyegesa akajuko bunyansi twakarugamu obusa akasara kenatunga gao twembe kaya akajuka achi obudongo na mabati pora we have pushed to pushinga now after sometimes nagamba nyina garuka yo kusoma 2017 nagenda hati nako nibone ngenda kora diploma ati mu rugendo rwange pikira Emambya kukora mahure biki hari umusajja omugenzi Kiva Frederick okusora kubota interactingire nawe baitu yahandikaga mu Uganda Radio Network angamba Alex oina ku reportingaga for URN natandika kuandika stories za kibale ninze sindikiraga Kiva nazita mu URN hati kinteke kyankonyeraho muno kumanywa some big editor kumanywa big editors na ba big reporters ni bantu waraga mu workshops ni bantu waraga mu events za amani muno then nokwega kuhandika stories now biruga bire bya institute manyanka natandika kuhandika stories enungi muno waruga sala tofu genzira level ya national nimpandika hati 2014 aho mu African Center for Media Excellency kiba kitongole kitendeka ba mahure mu Kampala bwengendayo au diploma ya utandiki tinjali a certificate nkahikayo twakora application ya story nibaina kutwereza sente milioni 2 haine mtwaro nkakinana tugende tuandike stories on different issues hati nakora proposal yo kuandika about nutrition ini Greater Kibale ngo kuyari erimbi muno mu bana proposal yarabam banyeta nkabanza kutemba lift 2014 nawo lift zine elevator zogenda mukalina haiguru bunyekero natandika kwesuna ninyo waruga sali kwari ndakubamfire hati butwayikire yo musajja ali na turabizamu yagamba inywe muri bantu abasomere kurungi muno timukwetaga kubarabizamu bingi muno for you are the cream akagamba ko nagamba na nyowe uwa certificate bambalire mu bano ba amani bo tukabanyowe Raymond Kata mujuni ono wa NTV hakabamu oba bamwetaga baguma oba Raymond baguma akaba musigazi munyoro baitu nakolera Kamparoko nabasajja bamu ba Daily Monitor abasajja basigazi ba amani muno abali ba prominent reporters so kuruga nobo nagenda ninyeyongera amani 2017 na joininga Daily Monitor nka freelance reporter ikinake kyankonyera muno ukabona genda gani mpandika mu bitongole bimbaganiza nintekao Emambya FM Daily Monitor I worked with URN hati CV neba nkoto muno hati 2017 bampa obujunanizibwa bokuba nka resident manager wa Emambya FM ni tukora ninkora kuika na saa zino actually bintu byonke agenda maiso nokora now
diploma actually ibiri 17 ngarukireyo diploma ningimara. That is around towards 2019 ningenda for high university. Actually professor mwakaija haredi ya ukora program omugenzi Professor Tambirwechi John wa ayali niwe nakulira Uganda Pentecostal University Fort Portal. Hati baika radio murabiza mu story yange nkoko nkujikusobora. Angamba hato manyire nte nkwahire furu basari. Gendo yahandikise utandika osome. Ningena ne bampandike mpa bintu byange narabaga first class na diploma nka hona first class. Kuika yokuli ni nsoma kurungi. And ibiri bano bakuhaire opportunity kukora no soma emambya kandi ndi resident station manager ahamu ebimungu byecyoeramu ningamba kiro kinu tindo because of ABCD and mugenzi kadiri akaba musaija murungi muno akwa wetu ikaraga nitunyumye nagamba no problem genda nyincha opportunities zijja kuija akuno nokoraga kuli ningena nisoma nyasoma kurungi muno degree yange yakoraki yako and katwara yabazaire tukasiba nitusinika amaino nituseka abarugasa nankabaraza mu hoteli yamani uno bwirobo nkabanyina maka sente nabaraza mu kalina nabagamba iyo nagamba mulira iraho mu kalina no Alex binde yitukiona kiki cyo kwenyumiriza kuba wagamba no kwenyumiriza anti obusomesa kabule kafaini kabukoraho banyakoro wabanyamahule kwenyumirizamo habwa kinu na kinu one akintu kyo kubanza ngu obuguminkiriza bwona bunkozeseze obuguminkiriza bwona no kupambana no butateka mikono hansi bunkonyeire muno kukora mulimo guno gwa media akwa mu busomesa nyayisomesaga baitu twange twikirize nkabantayi no mutima gukora kibwo kusomesa actually yes naku now mu 2008 na mwenda warobo nagenzere kusaba ngende kusoma comprehensive nursing obwirobo niko bagetaga nyaraba baitu bangamba ujja kwesasulira on private sponsorship hansi million manya zinga nagamba ebiri mu bya million ebikambire baitu omulimo guno obunagire mu bwamahure mukamaro anga yangonyera na omulimo gwa mahure tugubayire mu sente nyinge muno busa o sente ngoro azisangaho bagambe ngukwata obakoraki baitu abo kwekamba kumara akasumya nawo ati ndi kugenda mu myaka 10 na gumu nyiterainemo abanywani nyiterainemo opportunities zo zitakusora kutungoli ha radio oboli ahandi hone oli mu monitor kuno ni bakweta ni bakwaya akasente ni aro stories nito zitukora za grants like in 2021 nkaija natunga opportunities hai nkaitano zona from international organizations zero cent hati kiro kimu obwire bukeire ngasanga bampandikira email bangamba ngende nkole a story about climate change and the East African crude oil pipeline. So I did the story. It was in the Guardian, UK, United Kingdom. Story yange buyaturukire batekaho ibara lyange kandi ngoko nyahandikire intro yange nabo niko bagihandikire batahindure mu kajungu over statement neck oba kuya mukomo batamu full stop. That's a very big milestone. It's a story yaturuka mu UK. That story was shared by many international organizations. Now ba postinga email ya The Guardian, I mean Twitter. Yeah, The Guardian bateka mu Twitter handle yange. Yes, I got friends, followers. Aha. Now aro one of the radio stations in Chicago. Bansindikira message bangamba, do you know we are going to interview you about your story, you tell us what you passed through. They interviewed me. I was like, wow. I got some kamani. No Alex Warugasaro. Think Ali Warugasaro at in the international. Actually after that Nkasaba bamperiza kuba climate change fellow with the climate track in 2022 kumale miezi mukaga. Those are the opportunities now. Is in Atungi after some years. Double. Then in 2022 towards 2022, I did a story. They nominated one of my stories among the best environment stories in Uganda
for the year 2021-2022 nkaba wakabiri okubanza kaba musigazi wa The Independent nyaba wakabiri, then someone from Oba New Vision ahandi. So banyeta tugenda ha Mestil Hotel era aba aya kyomwendo nagamba, even if I do that was around 2022 nagamba no bunabanta singire, this is enough. Banyeta bansoma ibara nkaba na munywani wange Kenneth Agutamba uwo ochamwijuka Kenneth Agutamba biro binakora na is it Stanbic Bank mu corporate communications department. Tukaba turoho, I was very happy nagamba after how many years struggling yona yomuntu arabirem no bansoma nyagenda kupikinga my certificate. I was like wow. I can't some of the challenges which I know mulimo guno hati challenges kuzikurabira mekyo kubanza omulimo gwa mahure gwine challenges nyingi muno. One, public perception. Abantu abamahura arova tutekereza okubi either ni bagamba tuli bayaye bandi bagamba muri bagayiga muno kya ubugayiga abantu baturora tuli bavu actually tibagamba tuli bagayiga abamahura abo bavu era nyoni kyo kurora kakumiro kuno bwemba ningena mu firu dinyeru basanyenka okusora no kunsanga mu mwando wina motoka ukangamba tukutwale umusigazi ningamba genda ndiye kuika because bintu bingi muno ekizibu kyo kubanza omulimo gwa mahure tiguli mu sente kujja kufuna sente ina kupamba na kukozesa amani gona nobuguminkiriza bechika cha haigu. I think driving abanyamahure tekakuba kugonza passion, that is strong passion. Then hati bokwata buguminkiriza ukabuteka kukora omulimo gwawo kurungi muno tokutomera abantu nyomba eri ninkolera politician baitu nyo ahana abantu bona nyo abantu mbatwara nkoko bali tinkarora go muntu najja kungamba Alexander Mbalizeo kinu obokozere kinu oba kuntwara mukoti oba kuja oba no muntu aba yesimbire na boss wange usanga naona antwara munko munywani ateke boss wawe kimurabya ko no amanyire nyowe am very professional ekyenkora njikora in a straight line busao kukora kinu busao kukora kinu ekizibe ekindi kiroho abantu batumanyire kuba twina ekitinisa kindi muno like you said ngo abantu batumanyire kuba twina sente abamo bamanyire tuli bavu abamo bwakuhuroli ha radio atekereza maybe so kuba ine motoka oba ni woli kurungi muno bitu arakasumika ikagano genda no kuserura ebinyeba byo kuteka hakahungo obaki bitu kandi no baza hambe wa radio kando inakuole kyanto semera unakuole kyango kurungi ata obuzibu no bukozere kino buli then abantu batujajinga muno that community judgment boku gigenda muno kusanga no mulimo ogurugiremu ogenzere kole bintu ebindi kandi no sange kiroto kyawo wakora ekiroto wakiruga in long run no as oboy no kora in your works bine byo nyamahule. What do you remember kyakubairo could be negative or positive no gakyo mwendo kinuri sound that mu field ya kinu mu field ya mahure tinka tungaga ekizibu kya amani oiroho arobo nyatungire guranti ngenda ku reporting a story bulisa 2014 I was young bwengenda bulisa nyihayo recording za field zone ati computer za radio zikaziri mu virus ndeka mu recorder virus eri abuli kimu kyona kandi story bakugiye tag ngakwata muhanda nakora nagaruka bulisa abamunya baterera amasimu then ekinte kyasingire kunyumira mu field ya mahure mu 2014 still because 2014 was a transitional year in my life. I transited from something that was very miserable muno nagaruka mu mbere nungi actually from 2014 urugendo rwange rwa mahure rukatandika kuhinduka abo field zino zinakoraga na trips zogenda Kampala hati mukazi wanga kabaza ire my first son ntaina musente 2014 ati mbandi mu field okwo arona mbere twali tusabira akimyao African Center for Media Excellence baine kutwa milioni emu tugende tukole story tuandike story hati ndi mu field ni banterere simu Alex we have your 1 million shillings here like you know do you have a bank account ha kanta ina account 2014
tinyina account sente twazitungaga mu ngaro ningamba mu kusora kumpa kashi nte nimvuga tukatwina pichi nyenkya nibukya ningenda Kampala omukazi azaire tinyina kasente kurungi embere cyali mbi milioni etairemu ha kemwen aya ningenda Kampala ninzisayininga sente bakazimparwe bagyo nagaba tinkutaha na milioni mu bakuja kunyibira mu muhanda ningenda mu roji nziteire mu kabaga kali ka MTN oba ninkinga oroji ntanabe no kunaba that night nibukya ninyija na milioni emu ningozesa hezali ziroho mukazi nawe na yesotinga nao obumezi bwatandika porampora hati muri bine bintu I think I will have been in the field in makuru kuba radio sometimes abantu aroho ebintu ebibuzabuza mahure gano is it supposed to in a talent versus no with professionalism is okay ekintu baba bakikutendekere bakikutayizemu kind of ina kukikora ngoko bakikora then passion ekintu obokina akuba nyowe ngatandika kora nyina certificate ninkole emirimo anabana barugaga makerere tiwasoraga kunye simba mu bintu byenkora because me I had that passion na nararaga radio ekikubanza kabanta kolera kuba mugayiga obwiro obunyona koraga kugamba ngukora radio kukukora kuiba isaho ngabanta kusora gumanya ngobo kusora kora na radio ukagura ikintu kyamani muntu that's how I started now nkwata passionary aruho ekitweta magezi genzaro bakira kikozesa mu runyoro that natural intellect eba mu muntu amagezi genzaro atigaba bulyomu hati nujano gagaita na passion hati amagezi genzaro tugete niyo twete talent okusora kuba utaina talent baito ina amagezi genzaro gendo raba gayigabo mutawu no mubona bo kurora batasomera iyo gamba bakozesa magezi genzaro then bwagagaita mukama kamuha ekisembo mukinte keke yakukora no boli bota ina digroba diploma you start from there hati nyowe bwengaite ebintu ebe nyijantekaho training professionalism of course akuba bokuba tali professional tosora kole kintu kikaturuka kurungi no bora akoro ina passion ekwikanga no bokuba na magezi genzaro aro professionalism nambere kwetagisibwa kamera bagikwata bata ikisanora kikwatota bisaniki byoratera bakabikiriza kuri munsi za hero ba Kampala storora gihandika mu anguki owa monitor yangu akurora akakuha nanka space hate bibyo nabo kubigaita hamu nibono turuki wo muri hati nka passion erimu no niho hayiziro buguminkiriza kwekamba ati kiyo mwendo iyo kurubataga nkurora no rubato livoima olimasinde olinka that is passion. There are many professional people abamanyira kwata camera even better than you but they don't have no magezi genzaro gugamba kangende nkole kino na kino ntunge content then niko kintu kyange kikole kigende maiso so it's a combination of many factors but of course ziri spearheaded by professionalism eyo nkuru muno abukuba professionalism niho yegere bintu omuntu ali professional twina ba cameramen abayira abatera gebisa nibyayira ne bakozesa zine zikadoka na Canon ezaira bayo biro bintu twine na professional photographers na direction no gamba webale tata utirekisana abakwa wakabisoma kandi no mulimo gwakora kakugugonza kandi ibintu byona byokora bino ekyo gira muri ekiku driving akore ibyo byokore one nyowe bunyamazire kwetegereza ensenu yona mukama yampikia mu bintu bya media nyaikiriza ngo eno niyo destiny yange kaikirizo kata nyaikiriza nagamba kakibeki in fact ningaruka yokusoma bamwe bakagamba gendo some public admin gendo somero nabagamba no ekintu kinu media buli kintu cyona cyenkatungire mu bomezi wange kirabire mu media nagamba no media omulimo guno nja kugukora kakibeki obaro sente obo musana gwakire oba mbeeraki nyina kukisoma this is my destiny now busaho kugaruka nyuma busaho kugenda harubaje ekiribaho nikiyeke bukuza ati sazinu na mbere nkugenda ninkura tinji agaruka kutagara manya kandi usange ndi kuno nka chwamu nagamba kenye nakora nikyo kinu
kandi kukikora nokwekamba kuona because nyo busawo ekintu kyona kintungire mu bwomezi wange itali midi kakumiro nkaija nyina akafaliso nekibaga kiri kenkugambirege na usuka buno bwabaga bwe 15 but ati sazi nuti nikonkyali have somehow changed over some years. Yes. Okay, aba kutuhondera Kitara TV tukwenda kubantu malira organikiro norwa Alex. Of course kimanyira batandikirege na itali tukatandikire go inekyo yegere mu inekyo pikingire mu ugumisiriza kulemeraho kururanti sometimes abantu bakwenda muno sente abo for restored abantu abakwiga bakyaruga university because omuntu okwijja maho okujja makuru orugira university final degree ya osomere mass communication but okwenda kubanka Alex tomanyire byarabire mu tomanyire soreza tomanyire you can't so bikwetagizamu obugumisiriza so tu ebigambo bya bikusemba itumalize intekanza yetu ebigambo byange binkusembayo nku first of all nkugonza kusima once again wabale muno stories zino aro abantu benzigambira no bumbandi haredi abantu some people don't believe hati nkolekeze gwe busana biro bino ntandikire kugenda ninsara way hata abantu sometimes obandora batekereza no you guys inyo mukakulira mu mbera nungi oba murabire arona mbere yagenda gumuntu nakagusa but where did you study from oba rozero kozere kintu kyamuhingura nawo no mugamba rugashari nagamba no you must have studied from these other high end schools no mugamba kwa tukasomera mu kyaro mbera yakora kiyakupambana so abasigaza abanyakuri ha mukutugunu ekyo inakumanya ebinte birungi byona tosobora there is no automatic system ekugaba birungi there is no automatic system ekugaba success there is no automatic system ekugaba obugayiga na muno hali abo abakulire mu mbera embi embera yo kupambana biro bino ara abantu abazayiro kurungi ebo bintu biba automatic so afire bakurekeire kalina muhoyima mutawuni hagati okusasuza abapangisa so afire bakurekeire poroti mahika bibanja motoka ziro and sometimes bibalema ku managing niwo manyire but at least you have acquired it then haroho ito ba mutima gumu inakutandika kupambana from kuika nambero likanga hatiwe ebyaotanira ngo bijja kuba ne byanguha harimo buguminkiriza haro kugaruka nyuma nogenda maiso then akanta kakusemba yo being humble sometimes abantu barora abantu bali humble niba mistaking their humbleness kuba maybe like failure oba kuba mudoma oba kuba inferior baitu kuba humble kikusora kukonyera kuika ahantu aho kuba irota kuikire singoba unogonza kwetwara munko omuntu mukoto nyona biro binu always humble aliba kama bange na abantu bona just nyowe obumezi wange bona bwikaire ni buli batira abantu no itirano muntu nakwatiraho hano nakutaisura no itirano ndi nakwatiraho nakutaisura hati you never know no mubiro bikwijja kusanga haliyo nondi aranyia mu bintu bino nkagenda akinte ekindi kandi nyobusa umuntu yali kangaruire inyuma angwataho wena ande kampikire samwe ekitakulekeka abanyamahura abandi babirugire mbino bagenda politics bakore bintu iwe you have no hope kubirugamo bagenda on politics one mukamara wange kyaba kutekanirize me I believe okukihikaho obolinka abakugenda mu politics baine opportunity biro bino politics ekafuka yakora sente I have no problem with them bagende bakole baitu nyowe ekiroro hanga kyalindagira kukola ikintu nkakikora mpaka kirirabamo unobukuru bakugenda mu politics era boli hurangu nyizire manya nyizire kurabamo no failing busa kugaruka nyuma boli kahura nyizire manya ati kikozere kihoyi so kirimu abaki kitulime kinteke ngire kisanga ngo abamahure nibo bakoraga ba politicians bano ba Fredo bokorora ni baikara mu political talk shows no muduritinga abantu batano from different political background hati kiche kikulema kuba cyo manero C5 kiche kikulema kuruga mu studio okagenda mu parliament hali because abamuhure twesanga nitubaza na abantu bayingi muno okubaza noli social issues ozimanyire ensonga zikuruma abantu nyo abantu batera radio ni bagamba Alexander tuyambo baza hali kinu na kinu hati
nyenki abo batakigamba na politics nyenki abo kugenda kuli Kampala obanka awakini kikulema so media niye kushepinga gaba politicians bana bokorora aba mahure tukora nka madara turora abantu abarabire halibati nibabalizaho nibagenda mu parliament nibabalizaho kumusanga ali kansara ukusanga abaliza radio week zinga nusanga fukire chairman 5 so usanga nitutunge umunini rogo nengutukwata abugamba tuikara nitu interactinga na some of these people kandi tini babagezi muno tini yo kubara basajja bali mu parliament tini babagezi muno ngo baba inobongo bukutekereza ibintu bya baha tukubesoboleraho Alex thank you so much we bale we serekete kazaki bala baikaidi botoda me bale muno abaikaidi abali Saudi Arabia Qatar abali Dubai kona ali mukabaire abali mu America mwe bale muno abali UK Bungerezao mwe bale muno kubantu bayibintu kuhondera arabaireka 10 million bahondera urugano rwa Alex ngubasima muno andakwenda kubara mukyo yinyu na hali mukandi magamati round go wagitswana otarugaruganikiro no a program eno talaikingire page otarugaho hano subscribing YouTube channel yetu osoro kuba yino no kipinga na itwe buli kuteka zati zone zitukukora nekamberekereze ni nyogira sho muhendo mobile Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.